Yang okay panipon manan mo na rakso kon pinyuwang kisunan kan kodukan ko na nalang ko ng kanyikong mau choro rong sa primachay kop na koryang kop na speaker and legislature song gopong labalabakan ng kanyensiya momot sa government o chon pon peminsaw pejawan ka kupuran karasong nan sa primachay rong ranmoj Ngay sarili Nicolas, mapan pejuan kalali kukurakan, au tapan sa palmachay roman ranmoj. O iya cara lapin sa palmachay rongkan kayo, Paula Elispaw na martiyan mo yung matalanim, karyaw, kasarawi, and prison kamar na mo yung nach, kasilo. Meeting nan pungan chief executive and Ponpe, o FSM custom, o tax administration o katayo sa palmachay iran masanlangan mo yung ponpe. Rom sa kolonya mo yung ponpe niya ako sa isak manaw riya katriya isak ay malulap kapag niya mo yung ponpe matalani mo yung ponpe isak sang nupulan masalapilapis pa karpachepel nan markiyan mo yung matalani mo. Mon sa pusipaw karpachepel kachin polar nan topan kulak Limaw naman sa ano ako sa isak wano, riya katriya isak, o kay taktiyan kalap. Isipa, uyawanin sa ujikan rano, dyan ako sa isak wano, riya katriya isak lak wano. Nanwasan kay taktiyan ray kalap ako, tiyawan nanway matananiyo. Nanyapan tato ka na'y malulap na way katsiyar lala. Pilaikan ponpe, o way matananiyo pa tiyawan at tiyan na lukapa. Pwanyang uyak kasalapan hay malulapan pulan wasalapalapis ka nan market and white matalaniyo. Kariyawan sa palmachay rongan ranwach niya ako sa riya isak, riya katriya isak. Sa palmachay kariyawan kop nan white ponpe. Feliciano ang permanent pachuan walyantil kop na. Honorable Reed Pidal Ferrang nan kasarawan prison kamar nan white natch. Alain sawas ko chay uyay walang sawas may pajuta sa government in China ang FSM half-minute Pohnpei state o Waynach. Nanuyatan tato kan kasarayan Bristan Priswat Korean Kapna Permen. Pajawan walyan to Kapna Olper o pajawan muya at chungal kapang kalangan ng Ambassador Wang Shen o Vice President George Puyo program o project sawas kan Wayne China pajawanang FSM half-minute Wayne Pohnpei medwecha uyawitan present kamer uyawitan sa Gandar Road project and pilot farm med pajanan Wayne matananiyo o ayaw may kasanakan kamaula the renovation and Pohnpei State Government Administration Building. Programin kasarawat juan sagla ni nasan sang senang kanan wenat niya kacunya sa palmarka pangkalangan ang Ambassador Wang Shen o right winenol na uyata preswatch. Pwede preswatch paninanan sa wasalaw uyatan tatawakan sa ilakang railakan kausan wasakan magintatawakan ko preswatch at milin right yung school kan o iray chon tatawkan. Iray na palabakan na kwacho bachan kasarawat isanan kanan Waynach Salvador Riarte His Excellency Wang Shen Ambassador and Wayne China and Wayne FSM Vice President and FSM Yuswabi George sa palmachay Korean Kopnan Pohnpei Feliciano Permen Speaker and Legislature Kaisakan Wayne Pohnpei House and Chi Lampert FSM Secretary Foreign Affairs Kanti Eliezer, FSM Secretary and Balian TNI, Carlson Apis, District Administrator Nelson Ariarte, o Chief Judge and Waynach Pinian sa Wocho, Mewya Somas and Kausap Kamar, Ye, Hinos Panaport sa Kamar.
Kasiduan sa panmanchay mga ranwa chay meeting nan punganji baksagati pen ponpe o FSM Custom o Tax Administration. Niyapos riyay sa kanpangya kat riyay sa panyan Custom o Tax Administration and FSM Pajawan meeting niyang panyan local executive and ponpe state na masan meeting tenan conference room na absent kop na me pajapela Pela kolonya tonpe. Meeting was pachawan niya kula kay sak na mesa. Iray jibak sa katipkan na so yang pacho nan meeting was niya jibak sa katip and pangilap nach o kachi. Karapan meeting was niya puen kakay iray jibak sa katipkan tataw kayo na kalian Custom o Tax Administration Plan Jabiata nan sampungan September and Parwatch o pan pajawan sakla nan sampungan February and Parnya Katriyasa. Nanju panawatch pan in FSM Custom o Tax Administration pajawan kasalita sangan kaitakan may pajawan yautar po yung ujuj-kan may sang Palian Local Executive Pompe. Palian Custom o Tax Administration pajawan kaula o raport की business तब में बचपन वहीं पे run much o business kan में बचपन पाइन tax o second job पाइन tax and quarter करया निंतवन तामे संसार में run much business kit पैसा पायो में मियाँ नन पे o तके कानन पे o नन पुंगन business kit पैसा पायो वच में Riya ko isa kayo masaikin siya niyang fine tax o ng quarter Korea. O kayo saklan sa panmanchay raman rami watch yairan masanlangan ponpe. O ngalangan kami minibit silu po ichmano kulak mano minit silu tawin naman isang ulan kami minibit siya pon silu kulak isa kanya minit siya isak silunin so wasoe ulan kami Nipit silu point walu kulak wano minit pa isa walu nipong. Rano chang kami minantungan paliyay ro palimasan ninat limaw na naisap. Ilog lukin pa na kami minipit siyaw o pan kachupin. Ninsaw chukan rano at ninsaw chukan niya rayang kami minantungan paliyay o palikapin ninat limaw na isak limaw. Iloglekin pa na kami minipit niya neslu o pan tawakin o pan kakmiya marmarakan kacha o pan pilkak miya ngelen na sapan. Niya sinlen niya pangan kami mipaliyay ni natlimaw lilisap pan pali. Iloglekin pa na kami minipit lu pan tawakin niya nga marmarakan kacha o pan kakmiya ngelen na sapan. Walang lang ran ay mibinitagrit waisak, walang lang ran watch, ten mensangan ran watch. Mibinitagrit si saglima, wan sa songan kachaw na marating. Naniray na nawar yasak kayo, mibini-insist 0.0 o wan sa songan kachaw na marating na isang watch. Mibini-insist 12.walisak wano. Doon kay Darnasang kachpin kulak wano, minitsilisak walunin sa uchuk. O ban prong sa lang kachipin, kulakwan minitri sa kayo naman sa laka. Main ko yay machakan autaban sa palmachay rongan ranwach, kalanganan kupran koras o kasalit.